Vaisam mi the Sikul culture chu Vaisam all NGO chuan dang mek ani Vaisam all NGO in zutir tu etacha lak chuat te awanga zirna in de ni khat tu ni kuwa thariat sang sam lit pahnih a lo khar to chu education lam ngen na le thei top chua pui malak pui min lo tiam awangin tom thariat sang sam lit pahnih a school hi pon tran le ani a heta department te nen na kanin biak remna angin ogas thachunga kan thil phut te min da le sak min ti lotin sak lawani chuan sikul hi khar chhun zom le ni seti ani a sarkar train thueng ba alotin na mel mu lo wangin voin de ni khat thakua sangem somni patni ninga ni tang hian middle school le RMS school te hi Vaisam all NGO te chuan tiam chin nom lovin school khar le ani heti rual hian kan bial tu MLA Dr. Pu ke pa chunga hian RMS bi ga hian science teacher lo da saka ama fanin lom le a Vaisam all NGO te po English teacher hi minti sakle theise kan du khop mai ti chuan school khar ba sakhan ogas ni kan khar khan primary school hi khar tel ani a tuntuma hian khar tel ani to lawa khar tel lo ni chan chu sarkar kan thil phut sarkara thunei tu ten minti lotin sakwang ani a ai culture reng thin mi pahnih te anma ni nge anu kal to wanga primary school hi chu khar to lo kan ni tikha kan han soi du boka chuan ka subscriber te video te mino like saka mino comment saka mino share sak tu khang kan ngen du chewa ka channel la subscribe do te pon khongaya mino subscribe zel tur khan kan show min kan ngen tak mek cheu ni